Dobar dan ljudi moji, kako ste? Danas ćemo igrati malo Head Soccer, počinjemo ligu. Ja ću biti svoj omiljeni tim iz Premier Lige, to je Manchester City. Krenut ćemo ligu. Odmah da kažem, ja želim da budem u prvoj ligi i da vidimo da li ću biti. Vjerovatno hoću, sam je u profilnoj igrici. Iako nisam mnogo igru života, Swansea je zeznut protivnik. I 1-0! Da, pegli Swansea. Ajde da svi. Why is very Swansea? Ne! Dobro. Joj, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Ne! Vidi ga! Visiš! Ne mogu da verujem. Ne! Jebat ću te zlikavog ako primi gost. To! Ne! To! Idemo ga. Aj, 7 sekundi, nemoj da primiš gost. Ajde. Ajde, sudija, tako. Zviždi više, brate, ko ti dade pištolj, ajde. 9. smo na tabeli. Sljedeći meč igramo protiv Boltona. Bolton je pukao prvu utakmicu. Ajde da pukne i o nas. Ja vidim ovog Zalizan. Zalizan. Lagno. Idemo na. Ajde, sad je. TV style, Ne! Ja. Oj, bajo moj, šta mi radiš? A polomit ću te, brate. To sad ne može da skoči. Idemo, City, tako, City do pobjede. Ne! Ubit ću. On meni da da gol. On suđuje meni da da gol. Sad treba da ga ubi. Ne. I kakav šut, brate, TV staje. Mrš. I kakav gol. Ovo se jednom viđa. Ne, alo, miševi. Ajde. Ne. Kako sam si... Dobro je. 5. smo na tabeli i opet imamo utakmicu manje. Igramo protiv ovih pevaca, oni su 7. Isti broj poena. Ajde sad nije to. Neću da odigram jedno 5-6 utakmica. Evo ga Modrić. A vidi ovaj teren s ovim prečagama, krugovima, kurcima, palcima. A dao sam go, jesam ja probao. Ne bombe! To, tako. Ne, šta radi? To, 2-0 bude građan. Idemo. Ajde, jebete. Ajde, Modriću, da te vi vidite. Dobro. Šta mu uradi? Kako ide? 3-0. Meni niko ne može ništa u ovoj igrici. Ne. Mrš. Vidi ga. On meni dao gol. Sad ću da gubim. Vidi, neće da ga primi. Primi gol. Ne, već pobedili smo. Pobedaj. Pola poraza. Sljedeću utakmicu igramo protiv Vigana, oni su 8.
2 dobijene i 1 puknutu. Ajde da puknu i u nas. Evo već nemam druga iz moje škole. I mamu ti jebem nesreću. U stvari ti Kenjarez. Kakav šut. Kakva šutina. A vi ovaj defenzivac. Koji ko pička stoji u odbrani. Jaj. Ne. I sad smalo malo. Što mrzim? Mrzim. Mrzim te bajamo. Ne. To sad ima slow speed, sad je sport. Ne. Big one. Aj mrš. I. Kakav. O, 2-0. Kakva pobjeda. Verovatno. I to je to. Prvi smo. Čao se igru nedaš. Sljedeću utakmicu igramo protiv Fulama. Koji je 3. na tabeli. A njih da oderemo. O, evo ga Rooney, brat. Rooney je brat u tetu. Vi isti su. Čelovi. Ne! Tako. Joj! A ne! A mrš! Aj mrš! Neću primiti. U stvari bolje sada primim nego. Ne! A ne! A daj! A mogu sam da izvadim, iako sam bio malo. Neću da izgubim. Glomit ću kompjuter ako izgubim. Ne! Gledaj šta pogodi! Kakva je Kenja! Jebat ću ga mutam. Ne! A mrš! Kako ga Kenja, brate! Kenjareza, neću ti igram kako ga Kenja! Šalim se, naravno. Gledaj kako ga Kenja, sad mi stigli. I Fulham iz Chelsea, na. Idi bre, dođi. Sljedeća utakmica protiv Evertona, Everton je 7. Ako izgubimo njih, ja sam ću suditi. Evo ga Pelein, mikrofon. Gledaj, još jedna defenziva. I joj, kakav lob glavom. Voli lob glavom. I kakva ploča. Ne, vidi ga. Idem. I ja. A ne, a mrš. Joj! Mamu ti jebem u srcu, još im gledaj. I kakav gol, ubit ću te. To, a ne, koji sam sivanj. Na vez, 3-1. I sad smo drugi. Imamo 15 poena. I sljedeću utakmicu igramo protiv Black. A oni su 18. Mi ćemo da oderemo. Joj, posljednja utakmica za danas. Mora je na 5 gola. Ko neko da me napravi. No, nije loš. Ovi krugovi još nisu loši, ali da vidite, Norwich City je šta mi ovi vrati.
City ima i krugove i prečege i sve to na istom mestu. Molim! 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 A dobro. Sad ćete vi mnogo toga u komentarima da mi napišete na to da li ima nekih opa. Ne! Ne! Vidi ga! Bouncy ball, ne! 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 Još jedna pobjeda i titula. Šalim se, naravno. I to je bilo to za danas. Uživajte u gledanju, ja sam uživo igrajući. Tapnite like dole, vama je to lako, a meni će to mnogo značiti. Pa onda vidimo se do sljedećeg puta. Ćao!